nalango sa mea lavoto, autura ni tailebu, ngoma, awai tuitiu ngai malake REC. Andu tali tawali mundu warra na radio fijuan nanto bibi. Ya wasere matibuya mai saru lotoka andu tali tangana warra na radio fijuan. Bula nalango peni waktu tiga batulu lomba andu tali tangana warra na radio fijuan nanto bibi. Na radio fijuan nanto bibi tinabonga ni BNN. Nimsambulo binaka se kongo na Vakaleleka ni nonda tukutu kwena mbongi ndai endondo lumesa na tarobi ni tubaki ni kena ndo lutu sombu na nonda wasawasa kamenda sana kalao bata ena pesi burubura ia mesa na mbiu baka tiki na baka welewele ndolaba ni lili ni mata ni tu o bornenge mani marama na mbose ni UN Oceans Conference ni kuwa ena kena ngandrebi menda na pesi utaka na baka dada e baka dhuri ena nonda wasawasa tukuna na ililu ni mata ni tu ni indine ni tiko na vitu kuni raramba ena kena tangu makina nonda waswasa ilibu na kaya na ngandrebi mena waedhuri kaya presidenti ni UN General Assembly kanonda mata ki na mata mbosi lebu ki burubura o Peter Thompson na mbosi ongo ena wakarutaka na nonda toso kiliu na mbosi ndo na madhawa ena wakanamata ki na kena wakataunde itaki na nonda itabi ke na be matani tu erandua batatiko ena be indini dinati mai parisi ena ronondolo tinika lima ndone wili lebu ni be batore de taki ni tarvale esa mai tu bangandua ena kana salila ina simende ni tarvale waretaka ni bagalistesi ni Fortec Construction Limited o Jagadvir ni sabagabuna tigo membera na takataka ni tarvale ni sa siang na simende mai beir na kambani karabe botaya na simende ena nondo bonua tukono bir ni ndona kena ibaritaki ni sa tu bangandua na kena tara na be bakabaletaki mai langi erewanga waritaka na kambani na Pacific Cement Limited ndona kambani lebu ni simende ni sa bakalenga itu na beka bakalibiliba ni misini ni simende tukono sowani tunrola ni nabunilewa ni sa makawasara na vale ni simende ngo kasa otataka na kambani eso na kena ya mebonotani na maki menaditukumai ena bula mayongo esa tigu buena mataka ni kuwa na bingarabi ni ngangi ndobu mailo toka muriti gongo na kena ndolabi na ibola ubou ni ndobu mailambasa ena singaluti sa oti tukono Graham Clark na bunlewani FBC ni ndo na beba kungeti binaka ena kena sa atake tetekitiko esibe rona milioni na tani na ndobu ka menangangi ena amba kiongo tekibutagi ni ngangi ena tini na kaloka na mataka ni kuwa karabakan din taka oira na ndauti ndobu oira na ibalisles ni FBC keir na bitambana karasema boleka ena tambana ni suka esana tegubutagi ni ngangi mairarawai ni mataka kinangito era didi bata na mateni nguna na tibi ni Vodafone Flying Fijians ni kuwa mai narara na Xavier College mai Malebani matambata tokanan raki kala kitoka ena rauta ni tini kapitu na degrees ia esiang ni bata otaka na elonganga tigo beir na nonda ndaungito karamara utakatu na nonra tidi bata na mataka ni kuwa kana kapitani o akapusingera ni totoka ni tubaki ni nonra ngito na tim ni biti tomana ongera ni siang ni ndondonu mena ulumbale taki na nraki karasaba na mata mera na boitabi takira ena sotsota ni bala tiki bonua ena moni madha ongo viti ena sota ke ina timi ni Australia ena lima na kaloko ena kabi ni bagarawa ongo maidha bekiri na Vakaleleka ni noanda tukutuku na kena ikuri rauno na seman ena Radio Fiji 1 ke nambula FM ni wading vinaka Koromurlemu do aleke na station na Bula FM do aleke alanga na yawa na isala bilaw Bula FM namba to na serre Darang ko pinasubo ang ano ni bukitele do tal takawali na warong ng Bula FM go singa toka Bula FM namba 2 na serre Bula FM namba 2 na serre